پشتی بریارا دادگاه فدرالیا عراق درچوی لسر هلوشاندنا انجمن پارێزگehên herêmê ji ber ku zêdebarî 4 salên deshelata encumenên parêzgehan 5 sal bi ser veçûyîne wate 9 sal helbijartinên encumenan nehatîne kirin. Li encumenê parêzgeha Duhokê bêdengî pêve diyar e û cavereyê biryara hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin ku çarenivîsê wan endama diyar kin. Lê biryara dadgeha federal طعن لناهية داين. ناد بيجم يعني الديف سياسة انجمني باريزجيه وقت ما اخراج بتن انجمني وزيران دست نشان روجا كت كان بو انجامتنا هالبجرتنا والبجرتنا كرم بشتيكو برلمان تصديق السر شين بيجن برشيناليت كاتش بل هندي دا ان انجامتنا من باريزجيه اكيد وقابلوا من لاين السياسي شيء ولا الحكومه حكومتي كو دست نشان نكر واحتمال لاين السياسي هندك لان هبونا احتمال باشنا بوقت وقت ده هالبجر بنا كان دمك دو كانت حقيقة يعني مفاجئة بما خرقه باعتباره دمك داكو وقت بيجن دانستاندن بردام نبره حكمته هرم حكمته فدرال عراق فدرال نبواريه کا پیدا بی کشو و عادی هبنا بر هر دو حکمت جی افجی بی اگر که کو اف خلافات هر بردوام هلبت لاینکی سیاسی لهرما کردستان سکالات و مارکریه لسر دم سروچونا ماوی انجمن پارێزgehan و نه انجامدانا اهل بجارتنا. فراکشن نوینی لبغداد سکال سر نه انجامدانا اهل بجارتن انجمن پارێزgeha و دم سروچونا وان انجام دا. خوشبختانه لگوری بریار دادگاه فدرالیه بریار هاتدان کو انجمن پارێزgeha بین هەڵوەشاندن هەروەسا دیگەلوەی چەندێکی ئەو کوژمەی پارەیەوان ئەندام وەرگی دمای 5 ساڵە نەیاساییدا ئەو کوژمە جارەکەدیش بۆ خوزینا وڵاتی بهێتە زڤڕاندن ئەبەوەی چەندی ئیزبادیکەتن کو ئێدی پارتی وێکێدی یان هەر لایەنێک نەشێتن دیف خاستە خو وادێ هەلبژاتنا پاش بێخیت و ئەنجام نەدەن. انجمن پارێزgehan li Herêma Kurdistana Iraqê bitinê du caran helbijartin li ser hatîne kirin di navbera layenên siyasî da lê başûr û navarasta Iraqê xola pêncê biryare piştî çend mehên dî bihête kirin. Lewma ji dadgeha federal biryara neşerîbûna encumenên herêmê derçûye. Kawa Emerdenge Mika Duhok.